kw'iriba rya Trevi riri mu mujyi wa Roma ba mukerarugendo baba bahuzuye. Mu majyaruguru mu ntara ya Lombardi na Veneto niho habonetse virusi ya corona bwa mbere mu Butaliyani. Abatuye mu tugi duto duhari babujijwe gusohoka ndetse nta n'uwinjira. Uku kwigomwa no kwigora kuzamara iminsi 14 kandi ndizera ko bizadufasha gukumira virusi ya corona. Kubera ko habonetse abantu bashya bafashwe n'iyo virusi mu zindi ntara z'Ubutaliyani ndetse no muri Espagne n'Ubusuwisi, abashinzwe ubuzima barimo baragerageza kuyikumira. Abahanga bavuga ko abantu bose bagomba kugaragaza ubushake mu gukumira virusi ya corona. Gushyira abantu mu kato ni uburyo buhamye bwo kugabanya ikwirakwira ryayo no gutuma ibitaro bituzura abakekwaho kuyirwara. Igihugu cya Iran nicyo gifite abantu benshi banduye iyo virusi nyuma y'Ubushinwa, aho abageze mu majana bamaze kuyandura bagera kuri 12 bakaba bamaze kwicwa nayo. Aya mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga arerekana abantu batoye umurongo bashaka kuduhumekero two mu maso. Korea y'Epfo nayo yarakongejwe ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abadafite icyutirwa kibajyana muri Korea y'Epfo gusubika ingendo zabo. Mu Bushinwa abamaze kuyandura baragera ku 77,000 ikaba imaze guhitana abagera ku 2,500. Uburyo bwo kubuza iyi virusi guhinduka icyorezo buragenda buyoyoka. Magingo aya twebwe abaganga tubona izaba icyorezo, ariko ndifuza kwibutsa ko ari ubwa mbere tugize bene izi mpungenge, ariko hari igihe virusi zagiye zigabanura ubukana zirapfa zirashira. Icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'ikigo Overseas Development Institute cyo mu Bwongereza kiragaragaza ko ubukungu bw'isi muri rusange buzatakaza akayabo ka miliyari 360 z'amadolari. Ibihugu bya Afurika mu majyepfo ya Sahara bizatakaza agera kuri miliyari 4 bizahomba kuyinjira gaturutse ku bicuruzwa byoherezwa mu mahanga. Inganda ntizigifata amafi yacu, nta soko tugifite. Ibiciro bya peteroli n'imiringa byarahanantutse ku masoko mpuzamahanga ndetse n'ibindi bihugu byohereza ibicuruzwa byinshi mu Bushinwa nka Angola. Iyi ndwara irabibangamiye. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize muri Algeria habonetse umuntu wa mbere wanduye iyo ndwara yarakomotse mu Butaliyani. Abantu bose barareba ingaruka za virusi ya SARS muri 2003, ariko iyo urebye neza usanga Ubushinwa bufite abanduye benshi kurusha abari baranduye SARS, kubera ko Ubushinwa buhahirana cyane n'isi yose mu nzego zinyuranye. Abashakashatsi barakora amanywa nijoro kugira ngo haboneke urukingo rwa virusi ya corona, rukaba ruzageragezwa bwa mbere ku muntu mu kwezi kwa 4. Ariko hagati aho iyo virusi ishobora kuba yarabaye icyorezo kandi biragaragara ko bizagorana cyane guhangana nayo ndetse ikaba izagira ingaruka mbi ku bukungu bw'isi. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.